gore bonwa ntse o na le rona nna ke bidiwa Regional Richardson a re lebelle tse di go go pele mo nakong e tiriso ya maranyane e anamang thata go tlhabolola mhama wa dithoto ka tiriso ya maranyane go le jwa e le gone go ka godisa mhama o go isa mankaleng se se tlhalositswe ke mogolwane wa company ya Barrick Mining kwa phuthegong ya Local Manufacturing Summit 2024 e letseng e wetse mono ga boroni Mojadi Mokibelo. Tiriso ya maranyane ke konokono mo go hethe mehama e harologaneng ya ditsholelo ya akaretsa meepo bojanala botsogo thuto ga mmogo le mohama wa go dira dithoto mo phuthegong e nngwe e dintlha tsa konokono e nnile tiriso ya maranyane mo go tsamaiseng le go nonotsha dikhamphane tsa monogae tse di gwebang ka go dira dithoto go ralala lehatshe leno. The role of technology in terms of empowering industries. Tiriso ya maranyane ke konokono mo go nonotsha dikhamphane tse di dirang dithoto mme tshologelo ke gore morago ga phuthego e dikhamphane di bo di tshwaragane go ka thabolola mohama o. Partnerships so that we can empower and improve our manufacturing. Phuthego e nnile le mothala o bonala mo bontsing jwa ba ba tsileng ha. Gompieno ke solela gore re tla kgona go gola thata because tsa gore summit e ne re etetse re kgone go bona ba kgwebi ba bangwe. Post this summit re batla go expanda ka gore ye o ile setse re itse so re letsa re tsena mo di torong tse dingwe re bona what else is there to contaminate the environment that we can move away from contamination into value addition. And we see industry development and diversity. Gona le kgolo e bonala mo mohameng o mme se ke katago e tona mo maitamong a go tswakanya itsholelo. Which is why we're here at the Local Manufacturing Summit. Phuthego e kopantse dikhamphane tsa monogae e tla neela sebaka dikhamphane tse go ipapatsa botoka go bareking ba bone ga mmogo le go nonotsha tirisano mmogo go godisa dikgwebo tsa bone go yeng pele monogae le go phunyeletsa kwa mebarekeng ya mahatsha a mangwe. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Baeteledipele ba makalana a farologaneng ba go etlhilwe go itse le go tlhaloganya botlhokwa jwa go sekegela tsebe maikutlo a babereki le go ba kgothatsa go nna babereki ba popota se se builwe ke moitseanape wa tsa khiro wa Botswana Insurance Company mme Deliwe Manyala kwa phuthegong ya monongwaga ya bana le seabe ba mhama wa khiro e mo ngwageng wa bosupa ke letleletse somore ka kapego. Lefatshe la apesitswe kobo ka letshoba ke dikgwetlho tsa botsogo jwa tlhaloganyo nako e mo go yone le babereki ba tshelang ka letshogo la gore ba ka latlhegelwa ke mebereko e le ka ntlha ya maranyane le keletso e golang ya go lekalekanya tiro le botshelo jwa selegae. Mme re go ntse jalo ga kaiwa fa se le sesupo sa gore jaanong makgotla le makalana a tlhaloganya botlhokwa jwa go sana morago ditsamaiso tse di rotloetsang go tlhaloganya maikutlo a babereki go tokafatsa maduo mo tirong. There is a practice of psychological safety. Tikologo ya tiro e tshwanetse e nne e letang babereki go bua ka phuthologo ba sa tshoge go dira diphoso mo lefelong leo go tshwanetse ga bo go le baeteledipele ba ba sa tshabeng go lebisiwa diphoso le go bua ka dikgang tse di seng motlhofo le babereki. A culture that embraces empathy. There's been a big call to action for leaders to show Ekipiso ya baeteledipele go nna le pelo ya go itse le go tlhaloganya mmereki ba tlhaloganya matlhoki a bone. See them not just as resources but as humans. Go ne ga gatelelwa botlhokwa jwa baeteledipele go dira tikologo e rotloetsang go direla dilo mo pontsheng. To a degree there has been a trust deficit between people and on organizations and this is an baeteledipele ba tshwanetse ba tlhaloganya matlhoki a babereki mme ebile ba bulegetse go ithuta e le baeteledipele ba itse gore mo makala le makgotla go na le babereki ba ba farologaneng ba ba nang le dikeletso tse di farologaneng. Multi-generational workforces and the needs of these different generations vary. If you have a culture where you allow people to speak, you get to enjoy the benefit of hearing different voices. You get to enjoy the benefit of hearing brilliant ideas from. Mo tikologong e batho ba go lelesegileng go bua company e nna le sebaka sa go utlwa mantswe a farologaneng mme seo se tsitse katlego ya company eo. Be allowed to speak out. Be allowed to make mistakes. Be allowed to break things apart in order for them to rebuild them. Le fa go ntse jalo go kailwe go le maleba gore babereki le bone ba dirise tlhotlheletso ya maemo a bone go tlisa kgolo mo mafelong a bone a tiro. Being responsible with your influence is the difference between seeing your team members underperforming and
admonishing them in a way that kills their spirit. Go tsaya maikarabelo a tlhotlheletso ya maemo a motho mo khampaning go kgona go supa botsalano jo motho a nna jo le babereki ka ene gore a o aga kgotsa o a thuba. Using your influence responsibly. So do you use your influence to crush or to build? Makgotla le makalana a rotloeditse go nna le maikaelelo a go isa botsogo jwa babereki kwa pele. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Batswana ba rotloediwa go ikgatholosa ditsholofetso tsa go tshela botoka tse ba di fiwang ka tiriso ya maranyane a internet go itsa go amiwa ke borukutlhi jwa go gweba ka batho. Moeteledipele wa sepodisi Interpol mo Gaborone, Detective Senior Superintendent Selabatso Mokgosi o buile se kwa thutopuisanong ya dikgang tsa go gweba ka batho e neng e tshwaretswe kwa Maung a ka ya fa Batswana ba tswelela ka go amiwa ke borukutlhi jo ka mmetela. Maranyane sa Makata wa diga. Borukutli jwa go gweba ka batho le go thusa batho go tsena mo lefatsheng se ka fa tsamaisong ke metlhale ya borukuthi e matswakabele e gantsi bontsi jwa setšhaba badiri ba semolao ga mmogo le bosekisi ba sa tlhaloganyeng. Women trafficking ke ha a trafficker kana motho o batang go gweba ka wena a tla go wena a ba go bolelela gore wa go nna le mamphemphe a tiro kana lenyalo kana eng hela a go ngoka ka mahoko a monate a ta go supetsang gore go na le botshelo mo go sa se buang mme re go tsweng ho a sena go tsamaya le wena a le gore ga go lefelong le leng gore go ne go te ke gone go bang go bona ditsompelo tse di molemo kana whatever go bo go hetoga dilo tse o rile go tile wa go di bona o bo sa di bone jaanong o simolola o go kgontshiwa ka ditsela tse di harologanyeng go kgona go gobiwa ka dithobalano go kgona go ntshiwa dirwe mo go wena go kgona go dira mo go di bitsang re exploitation mme a re bua ka people smuggling ke mo re dumelana nna le wena gore ke batla gore ke ye ko lehatsheng le lengwe ga ke na dipampiri o ka nthusa be re dumelana kere nyameng ka go thusa mme a re tsena ka kwa wa go ntuela madi a kana so ke be ke kgona go go tsa o sena dipampiri ke go tsenya mo lehatsheng le lengwe ka bokukuntshwane go tsong ho o mpha madi a me ra kgaogana ga gona exploitation mo teng. Go gatisitswe dikgang tsa melato eo di le 36 mo lefatsheng leno. Ke dikgang tsa manyalo a bonwa mo di-interneteng ke dikgang tsa di-business tse di bonwa mo maranyaneng ga se tsa nnete bontsi jwa tsone ga se tsa nnete mme o ithele Batswana ba wela mo go tsone ka palo e ntsi. Mo godimo ga moo lefatshe la Botswana go kaiwa fa le ratiwa ke dirukuthi tse go le ralala le go tshegetsa batswasetlhabelo. Ha mahatshe a mangwe o tswa mo Botswana ba tsaya gore o motho yo o siameng ka gore Botswana mongwe le mongwe Botswana o tswa mo Botswana wa ba a lebeletswe ka leitlho la security le le molemo jaanong ba dirisa yone tshono eo ya gore ba kgone gore ba to go dirukuthi di to go heta ka Botswana di ya ko mahatshe a mangwe. Makalana a rotloediwa go dirisana mmogo go lwantsha borukutlhi jo. And when we leave here, I'm hoping that each one of us will take cognizance of each other's roles. Ke solofela gore fa le tswa fa le tla bo le tlhaloganya botoka gore mang o dira eng le gore le tla kgona go ikgolaganya le go dirisana botoka go tebaganya le go nyeletsa borukutlhi jo. We are able to address them effectively, promptly, so that we are able to combat this crime effectively. Lefatshe la Botswana le tsweletse ka go baakanya le go gagamatsa melao mo ntweng kgatlhanong le borukutlhi jo. Maranyane sa Makata, BTV News, Maung. Trata ya twantsho matlhoko a leruo e ntseng ya agiwa kwa kgaolong ya morolong gaufi le molwana wa Botswana la Afrika Borwa e wetse molomaganye wa mananeo a twantsho malwetsi a tota bolwetsi jwa tlhako le molomo Dr. Jane Sibina a re ba ikaelela go e rolela ba ba maleba pele ga kgwedi e latelang e a fifing. Dr. Sibina o buile se mo potsolotsong le mme ga dikgang jaaka ba ne ba ile go lekola trata eo le maphata a mangwe a puso lone sekobo ka pego. Terata e simolotswe go agiwa monongwaga ka kgwedi ya Ferikgong e le 13 mme e weditswe kgwedi e fetileng e ya fifing. Mo loetong la go lekola tswelelo pele e setseng e dirilwe, Dr. Sibina a tlhalosa fa e tla rolelwa ba ba maleba kgwedi e latelang fa ba sena go fetsa go aga didiba tse di tlile morago ga gore terata e tswelele noka ya Molopo le matamo a barui ba ntseng ba nosa mo go one. Tamo e neela kgwedi e tang yone ya Lwetse
pele ga ya hihing ka gore ga se yone terata hele ne re dira e ne na le tse dingwe tse ne re di dira le ka lemoga gore yone terata yone e ka le bapiseno ka molopo e ne e tswetse mahelo a leng dikgomo di ntse di nwa metsi mo gone e le matamo hela jalo mo go rang gore re heletsa re epa didiba e le maiteko a puso a gore a ka re tswetse ko dikgomo di ntse di nwa gone re di he go gongwe gape ko di ka nwang teng. Terata e ya sekgala sa dikilomitara di heta 110 a herang bobedi e simolola kwa dipolaseng tsa Banyana mme ya go felela kwa motseng wa Tlhariselele e le maiteko a go thibela malwetse a leruo go tsena mono gae. Re baagisanye ra amogana dilo tse dinte le tse di maswe mme ebile gape re sela molwane le bone ba South Africa kana se gore a re gona le kgonagalo a gore bolwetse jo bo kwa South Africa bo ka nna ba hela ba nametse mo lehatsheng la rona la Botswana so gore a re go taba go ama kgaolo e tona ya Botswana e senang bolwetse ya thako le molomo mme kana se gore a gore yanong re tabe re boela ko morago gore re laole bolwetse jo mme ebile gape go le suspension ya di-markets la taba go nna le gone gore go suspendwe di-market tse mo nako ya gompieno re rekisang ko tsone ka gore ga rena bolwetse ya thako le molomo. Terata ya agetswe go babala leruo la rona gore re kgone re tswelle re enjoye kana re itumele meatso e tswang go mahatshe a sele ka gore nama ya rona ya mahatsheng a sele ko Europa yalo so hala re ka ba rana le mathata a gore bolwetse bo bo tlwelle kwano ba tlhako le molomo tla be re itlhabile ka thipa empeng so it was important gore terata e ya agiwe ka nako. Batswana ba ba nnang gaufi le molelwane ba kopilwe go tlhokomela ditlhabololo tse di dirilweng mo kgaolong ya bone. Lone Sekobo, BTV News. Ka maikelo a go tsibosa setšhaba ka tiriso ya maranyane mo bojanaleng lephata la diphologolo la magabisanaga ba ne ba tshwere ditshupo tsa maranyane kwa Gumare mo kgaolong ya Okavango. Motshwarela mogokgo wa sekolo sa Botswana Wildlife Training Institute mme Umphile Samapodisa a re dipatlisiso mo go tsa maranyane di botlhokwa ka di dira gore batho ba tlhabolole dikitso tse ba nang le tsone mo go ka fetlhang diphatla tsa mebereko le go itshetsa. Tiny Tsukudukapego. Banni ba kgaolo ya Okavango ke bangwe ba ba kolang meamuso ya bojanala jo bo fitlhela mo kgaolong e re ka jaanong lefatshe la Botswana le gatetse pele mo tirisong ya maranyane go tlhabolola mehama ya itsholelo e tshwana ya bojanala lephata la diphologolo le magabisanaga la etela kgaolo e go ruta ka maranyane a sešwa mo go tlhabololeng bojanala jo e leng jone bontsi bo ikaegileng ka jone mo kgaolong e. Boranyane ke bo jo e leng gore motho o ka itshetsa ka jone ra tere ntshe diphologolo tsa naga tse e leng gore Batswana ba a rafola e be a wina phologolo ya gago a ba e tsoma a ba hiwa sengwe le sengwe sa yone jaanong o ja nama gantsi Batswana ba ja nama hela letlalo le be le gore ga lena mosola mme letlalo la teng re supa gore le ka nna botlhokwa jaaka ga ka dira mount jaana phologolo yo ya supa gore ke tsumile phologolo ya mofuta e ne le kana ka selekane mme ebile gone mo o ka go rekisa a itirela letseno la itshetso. Banni ba ne ba rotloediwa ka methale e mešwa go ka dira dikgwebo tse di ka gatase ga mahama o ka maranyane a. Nna ke na le keletso ya go rua diphologolo le dikgaka jaanong mathata a teng ke gore diphologolo tsone ga ke di rua da go mpata re be ke na le famu ko sekgwe a ke re tsone ke dilo tse di nna mo nageng jaanong ga ke na ene famu ene ye nna ke na le yone hela ke lemate bo mmidi hela e thagotsweng jaanong ke bone go le botoka gore yana ke rue tsone dikgaka tsone jaanong mpata re ke di ruele mo lapeng. Ke ratile monwa batho ba wildlife ka gore ba nthutile gore phologolo ya ruiwa mme nna mo teng ke itemogetse gore nka rua kgaka ke yone nka kgona go tshela le yone. Goromente wa rona o re nela diphologolo mahala a ba dirisetsa mahala sa rona ke gore re ruele lehatshe re bone lehatshe go ile gore re ka di ruela teng mme yaanong diphologolo tse di tlile gore tshetsa mme yaanong gone ke a kgolwa goromente wa rona thata hela go a dirile tiro e ntente e tla re tshetsang. Banni mo kgaolong e ba kgothaditse go tswelela ba inaakanya le go dirisa ditlamelo tse di teng mo kgaolong gore re jaaka ba dira dikgwebo jaana di bo di kgona go gola le go phadisana botoka mo mmarakeng. Tiny Tshukudu, BTV News, Gumare. Go kopana ga dikereke tsa makgotla a farologaneng go tla tisa lentswe le le buelelang dikereke ka dikgwetlho tsa bone mo pusong. Se se builwe bošeng ke modulasetulo wa lekgotla la dikereke la Promised Land of Christian Churches Association PLOCA
Archbishop Muthusi Khomotso mo moletlong wa bone wa go kokoanya madi kwa Mogoditshane o tlhalositse fa maikaelelo a bone e le go tsosolosa le go tshegetsa serodumo sa dikereke mo lefatsheng leno. Abigail Samson. Mokgatlo o simotse ke dikereke tsa St. John Faith Mission Kgololesego le Patmos ka ngwaga 2023. Maikelo e le go kopanya dikereke tsa makgotla a farologaneng mo Botswana go dira boemedi jo bo tsepameng go bereka le puso mo go rarabololeng dikgwetlho tse di lebaneng dikereke. Archbishop Khomotso a re mokgatlo o ikemiseditse gape go bereka le maphata a farologaneng go tla ka mananeo a tla lwantshana le masula a ngaparetseng lefatshe leno a tshwana tiriso botlhaswa ya nnotagi. Ke keletso ya rona go tshwaragana le goromente go leka go baakanya seemo se pegela mo community re setse re dirile le mekgato ya gore re ka gogela bana mo go yone go nna le di-workshop hela jalo go leka go thusa gone gore bana ba tshelele mo botsogong jo bo rileng le mo kutlong ya batsadi le melao e re e beetsweng ya lehatshe le la ronae. Mme maikelo a rona bagetso ke gore a matona ke gore re go tshwaragana e be re thusanya re le dikereke gore re sapatwane mo ditirelong tsotlhe le mo lethokong lotlhe la dikereke. Ga go na le dikgothang bagetso re rotloetsa gore a dikereke di seka tsa lwana ko makgotleng a ditsheko di teko go rona gore te re thusa bagetso go arologanya bagetso dintwatse. Maloko a mokgatlho le bone ba rufatsa ka botlhokwa jwa mokgatlho o ba supa fa go le botlhokwa go dikereke ka go farologana di kopane. Re le ba mokgatlho na e le mokgatlho o ka one re tla o dirisang e le one o tla tlisang kana o isa dillo tsa rona tsotlhe ko pusong jaaka gongwe o ka itse gore gongwe dikereke tsa rona ga dina bonno jaaka gongwe tse dingwe di santse di tsena le mo dijarateng mme hela ga re le mo bloka lentswe la rona e tla nna lentswe le le lengwe hela le le utlwalang. Nna le kgotla le la plong le re ke bona gore le tla re thusa ka gore dikereke re tla kgona go re itsanye a be re kgone go ya pele ka tshwaragano re be re kgone gore re mo isagong re kgone go thusa puso ya rona mo go kgona go kgapheng banana mo nnotageng. Dikereke di rotloediwa go inakanya le mokgatlho o go tiisa tswelelopele le maikelo a mokgatlho. Abigail Samson, BTV News, Mogoditshane. A re tsa metshameko jaanong Ed o gone fa Ed go na le kgang e leng gore e ngomola pelo ya ga Lydia Jele ya doping go iragalang mo tsatsing la maabane dipego go tswa jalo kwa lekgotleng la Botswana National Olympic Committee ba ditse ba ntse mokwalo ba supa gone gore ba segetse jalo Lydia Jele ha thoko moraga gone gore a boe gape a tshwarwe ka tiriso ya diritibatsi mo tsatsing la maabane ba supa jalo a substance le gore ba tsamaya jalo ba bua gone gore e bidwa stanzol bo ile gore gone teng di sample di tselwa morago nyana ha le ka June hale e le kontle ga competition kana kontle ga di kgaisano hela tla go tsewa gape ga go gore kile a suspendiwa gape ngwaga tse nne tse di hitileng go simola ka 2018 a boa jalo ka 2022 se gape se gape se mo diragalla ke sone se ile gore ke matlhotlhapelo a ene gore a teng mo motshamekong tiriso ya ditagi mme se ga se diragale hela se diragala jana ile gore batshameki bone ba sa itse dilo tse ba di dirisang gore ga se tse di letlelesega mo mo ile gore ke khangile gore tla santse re tla e utlwa go nka ene Jele ke khangile gore santse re tla ela tedisa mo ka gone santse le bone bane ba Botswana National Olympic Committee ba tla isa go godimo nyana ka go bone ile ba tsonetse ile gore ba di ukametse ka bophara the World Anti-Doping Agency. Motho madume dumela mo go tsa metshameko re simolla fa le tsile tebogo o iponetse phatla kwa makgaolakgang a lebelo la borrela 200 meters morago ga go fetsa mo se ka makgaolakgang mo maemong a ntlha mo nakong ya 19.96 seconds. Noah Lyles wa USA yo gape e le mampudi wa lebelo la 100 meters o feditse mo maemong a bobedi mo nakong ya 20.08 seconds le ena iponela phatla kwa makgaolakganyeng a 200 meters a tla tshwarang segong jono ka nako ya boroba bobedi tota metsotso ile masome a mararo morago ga nako ya boroba bobedi a re bone matlhatsedi a lebelo leo.
Off we go then in Budapest. Noah Lyles became the first man to win 3 gold medals at a single world championship since Usain Bolt in 2015. Now he's trying to do it at an Olympic Games. And it's going off. It's very, very even, though, on the inside.